Ithi temvelo Eswatini silethelwa ngiyo Eswatini Environment Authority. Siqubulo nje sethu salamuhla lesitabe sisikhulumisa sithi intuthuko lekhonsile. Sengiveleke Tindlini Tekusakata senginaye director Mr Isaac wakadlala into vele nje ngiphomise tinsamotami kuye akuvusele. Awasivusele enhlane sivusele nibalaleli bemsakazo lomkhulu iVoice of the Church Eswatini. Sibonga ukuthola ithuba lamhla kulesikhathi kakhulu lesisagude isikhathi lapho sonke sikhunjutwa ngekufana kuvuka kwenkosi uJesu. Kodwa ke sithi silibandla leSwatini Environment Authority athathe lelithuba sitoyethula lo hlelo lapho khona sibuyele emva sikhuluma indzaba temvelo nekuchaza nje lokho ukuthi libandla lethu letemvelo libuke imswetho lo yini. Siyabonga kakhulu kwemukeleka emsakatweni lomkhulu iVoice of the Church. Siyabonga babedladla ingabe nje yena lo Eswatini Environment Authority ungasichazela ukuthi usho ukuthini. Mhlanje umuntu angabuyela emva kancane ukuthi utawukhumbula ukuthi eminyakeni yabo 1992 kwaba nemhlangano lomkhulu eveni laseBrazil lokho kuthiwa iEarth Summit. Umhlangano lona lobhala ngokuthi ngilomunye lo wabamkhulu lo wase uhlela luhlelo lokuthi umhlaba indzaba lethinza abantu nendalo ye-environment lisetshenzwa njani. Singasho nje ukuthi livela kangwane nalo lalikhona lomhlangano. Linganje kuyolalela kuphela kodwa ke lathi nalibuya lase lithi asakhe libandla lelingilona litawubuka lengamele tindzaba letitsinza nje kunye kubedwa nokugcina nokuphathwa kahle kwemvelo ikakhulu nasenda intuthuko. So lelibandla ke lakhiwa ngalomthetho 1992 kodwa ke eziminyaka ehamba lase linikwe emandla lamanye nga 2002 lase liyaphuma liyadimela liba nginako lokuthiwa iparastatal yahulumende. Kafishane nje lihlane ngilona bandla ke uhulumende lalithuma ukuthi kusentiwa konke eveni kusabukwa live lethu lihlena kangaka buhle balo bendalo lingavikeleka kanjani kuze ukuthi sithi sisenda konke sithuthuka singakuluzi konke lokho. Baye bathi nawushangele iomelette awube sothatha konke emacanza nala safukamele so yaphohlotha uzawulapha nje omelette. So le idea yalebandla nale concept yekugadza imvelo ngiloko hlanje yokuthi silive sisenda konke ufuna sente sure ukuthi we protect the environment. Kuyevakala emlaleli babedladla ngiyabona lokho ukuthi niphume umkhankaso nifuna kunakekela imvelo. Ninakekele lemvelo lesikiyo anifuni inyukubeteke. Ingabe lemvelo ninakekela kanjani nje uzame kunabe nje khona lapho. Asibonga enhlalelo lothuba umuntu nje angachaza kumlaleli nakubazana emakhaya ukuthi lethuluzi lelikhulu lokunakekela imvelo ngithi thina sive kakhulu ema communities. Kodwa ke ukude longakwenda ungaphathi umthetho esandleni. Live ke lishaya imithetho leminingi lebuke kongwa kwemvelo. Singathi nje umthetho longona umkhulu lobuke lendzaba ngilo wa 2002 lobitwa ukuthi i-Environment Management Act of 2002. Ngona mthetho kolona lawubeka lawashaya eParliament lenika lelibandla emandla nemsebenzi wakhe ukuthi kuyawuba yini. Ngete ngayibala yonke ke la ngilele ngathi phecelezi ngama functions alelibandla lelibitwa ukuthi ngafishane EEA. Kodwa nje lokuhamba embili enhlane ngokuthi sivimbe kunukubeteka kwemvelo nakulesithi phecelezi pollution. I-pollution ke enhlane udawathi ukuthi lokulahla kubaye bathi there's nothing like throw away ngoba away lalapho uthi wena away kuwe kunemuntu kunemfula ungathi wena hayi ngwalahlile lama dispose ngwalahle away kodwa away lesoshini kunalona athako ngendazi. Ungathi uyifame uthi hayi ngidawucitha mina nasengisebentile ngikicitile ngikhiphe ngithele emfuleni uthi wena hayi away kuhambile kwemukile. Kodwa endase kunetimfishi kunetinkomo letinathe emanti kunebantu labanathe emanti
ungathi uyashisa uyakhicita lokho uthunyisa intuthu le la uthi wena hayi ukuhambile kusemoyeni kunebantu labaphefumula lowo moya. So ke lenzaba yekuvimba ukuthi kunganukubedeki imvelo ngepollution lokunye lokuhamba empili. Kodwa ke imvelo ngempande bayo na ubuka lo mthetho nangema policies la khona ngokonke lokuthintsana nebantu kungaba ngikulokulise kubalile futhi kungaphinze kube imvelo nayo lephilako kungaba tihlahla kungaba tilwane letikhona konke lokho ke kufaka lokho ukuthi lelibandla lento esiciniseko sokuthi konke lokho kuyavikeleka. Le mithetho lengikhulume ngayo ke Nhlane ibuke lokho nje lokuthi kunemithetho lebuke kuvikeleka kwengcoliswa kwemanti, kungcoliswa kwemoya, imithetho lehambelana nokulahlwa kwetibi njengoba nyalo nje besikhuluma ngabo phatha sakho. Phatha sakho usukela ekuthenini solo silwa nenzaba yokuthi live liyanukubedeka ngekulahlwa kabi kwetibi. Njalo kusibogudi nje uyamangala njengoba thina nawo nje sitabe sihambile sisetenkonzweni kuyaye kushayise livalo okhansi obazana bebahlangene la bamiselithende sekusala indzawo iyasabeka lokunye lesikukhutsatako nalamhla lesingajinga sikugcizelele awu bazalwane abasibambisi ikakhulu naso sive nje lesitanguna umsebenzi lesitabe sinawo elive lapha kalobamba wengwagudi siyaye silungise na uhulumende nato tonke inhlangothi sibeke lokho la kutawula khona kodwa nakuphijinge njalo kwesabeke. So ke sibathi ke siyabonga lokuthi bafundisi basibambisa kuya ngekuba ngcono. So singakukhutsata lokuthi vele lenzaba yokugcina nokwangwa kwemvelo even vele siyafisa ukuthi ihambe embili kuwo wonke lokhona loliswadi even twendabathola. Kuyevakala ngiyana kanje na usakhuluma babedladla ukuthi uyadibala letinto ukuthi kude indvolo ilahlako na ulahla away ngoba na ulahla lapha kukhona abantu laba affectekako ikakhulu le ma disposer yona ngoba angadi ukuthi le emifuleni lesicabanga ukuthi singalahla khona indzawo le safe leyo noma kukhona lesingakwenda ukuze ukuthi singapholuthi emanti noma singapholuthi imvelo. Nhlane lenzaba ye-TV general inkinga but nje leya lama dispose vele ngede sanyanyalada ngoba noma abohamba kuphi nathi lemakhaya vele asakhona la manakeli lebe siyaye sikubone nalesikubonako ukuthi vele na ungena la tikoshini nje nasingaphuma nje lokuthi la kamanzini siye la kubo bodleni kuphi bomhlaleni la emfuleni vele sisayikhanza lenkinga. Kukhona ke lokuthi abantu bathi hawu kude la singalahla khona lesikukhutsatako ngiloko ukuthi umango nemango awube nayo indzawo lephephile lapho letibi tingalahla khona. Lesingakukhutsate ngilokushiswa kwale tibi lama dispose ke wona vela kahle ngoba analoku bamanti. Lokushisa tibi itolo kwakuthiwa hayi kuphi umgodi ushisa lamhla sisakukhutsate lokho Nhlane ngoba sesibonile ukuthi na ushisa le tibi kunebuthi lobuye bese beyaphuma lapho lesikhanzelo ukuthi kule mfuthu lobuthi lokuyaye babita ngisipecelete ngama dioxins abafundisi batangicolela imatemu lamanye ngidahle ngiwakhipha nje kodwa ke ngakafishane Nhlane lobuthi lobu ngilobunye losekutholakele ukuthi sekubanga letifo lesesitibona tikhulile lamhla bo cancer ema birth defects kanti umntwana uzotalwa so athi umntwana atalwa nje amncane so uva ukuthi umntwana unashukela hawu unashukela umntwana luswane sesidleni lelengaka ngiletinto lesitithola ngeke ukuthi sibe exposed kulama pollutants laba la kule environment. So kungakho ke vele indzaba yokugcina kahle kwetibi ngilenye lesihambele embili nalomthetho lowakha lelibandla vele usimandetha lokuthi akube ngilokunye lesikusebenzako sibambisene nato tonke inhlangothi bomasipala libetimati kwahulumende ikakhulu labo kwetinkhundla nemiphakathi uze ukuthi tibi tingalahlwa noma benkuphi live linokubedeke Nhlane. Babedladla nangabe nje umlaleli uyafisa lokho ukuthi adi ukuthi eSwatini Environment Authority utholakala kuphi nendzawo phinze nakafuna ukuxhumana nawe ngaleti ngoba sekune technology nyalo angafikile kini mathupha vela axhumane nani nje emoyeni anganithola kanjani ba? Nhlane libandla lapho ligobe khona emadlangana laseMbabane lapha lokuthiwa khona kuse Roos Office Park
kodwa njengoba usho Nhlane sesaba khona nalapha kubongcondo mshini. Sinayo iwebsite yethu www.eea.org.za. Iwebsite yethu lapho ungathola khona information. Futhi ke sesikhona nala kubo social media, na uya ku Instagram ufike nje uthi EEA, noma uya ku Facebook uthi EEA, uye la ku Twitter uthi EEA. Sikhona kakhulu lapho siyaye sikwadi ukuxhumana naso sive. Nato ke incingo tikhona na ushaya nje landline 4046960 utawuthola libandla ukwadi kusitakala. Nalokunye ke Zatswethu siyaye siphume nalokuphuma nje njengoba siyaye siphume ma road shows, sisebenza nawo ema stakeholders lamanye kufaka khona ema gospel artists sometimes. Siphume siyele emakhaya nasetinkundleni, siyafisa lokusebenzisana nesive lokukhulu ngiloko ukuthi vele i-environment noma kugcina nokwangwa kwemvelo ngwona mgogodla wokuphila kwethu sibantu, ngoba noma ungathi unako konke uma ngabe sowudemandi ekunatha onke angcolile uyesaba ukuphumela ngaphandle ngoba umoya uphefumula lakho so ungcolile, ungasakhona nokuthola longakuthola emvelweni noma ngaleto makhatha longathola konke lokho kuba i-concern kithi. Kungako vele sisukumile sithi sive asisibambise ikakhulu ke lo nyaka njengoba siphinde sigubha nemali lenyaka le-40 engwenyama yemhlaba isolo sesihlalweni. Sipho lesikhulu kube ngikolo ukuthi kunene isinike lemithetho isisekele ekuthenini imvelo ayibe ngilehamba embili ngekongiwa eveni laseSwatini. Ya, njengoba ke Mr Dladla balaleli bakulalele yindlela bayigadzilele qhamuka khona eSwatini Environment Authority. Zatswethu kunemikhankaso leminingi lesiyisukumisile nema projects leswasukumisile. Singafisa kubanjiswa ngisosive ikakhulu ke siyaye sivete nakhona lapha emaphephandabeni ukhanza ukuthi satisa sive ukuthi kunemsebenzi wentuthuko longaka lotawakhiwa enzaweni lenguthi linako lesisibhecelete ngama environmental impact assessment. Siyaye sisimeme sive ukuthi loyo lodudana noma lothinzekako akavele phela athi ukuthi naye atowathi ukuthi awendekani kulo msebenzi, noma kwakho umgwaqo noma kwakwalididi noma kwakwalidamu noma ngabe yini. Siyaye sikuvetela amaphepheni sendele ukuthi sive sisonzele sithole lolwadi. Singakukhuthatha nje ukuthi sive asithi hluphe sitokwathi lokuthi siyabambiseka so that umsebenzi nasofika umuntu angethuki ukuthi awunebe ngathi ukuthi lapha sesitawususa utawuhamba umgwaqo. Siva sisonzele ngilokunye lesikuhambile lesithunywe kona live sithunywe kona nguhulumende ukuthi sikwente lokho. So lokuvethwa sive kufanele sikusukumele etulu siku address before lama major developments even endeke Nhlane. Ngokuyevakala ngiyacabanga ukuthi mlaleli nawe ekhaya uyadivela futhi nalehlelo uyalithokotela ngoba sekunyenti lokuthi awuncipha lokuhlukubeta yona imvelo, ngoba nawulalela nje uyalalela lokuthi yathi lokhu bengikwenta kabi sengitakwenta kahle. Lehlelo likhonela lokho ke mlaleli ngoba lithi temvelo eSwatini ingabe Mr Dladla ngathi nje kugcizelela emagama ekugcizelela kumlaleli ngoba nesikhathi sethu sesiyasiphusha etindlini tekusakade. Cha Nhlane lamuhla sito ndlala nje tihlanzi nangekumema kujinga simeme lona live ukuthi leti ndzaba temvelo asisuthi singela umkhanya. Sitibukele khashana sisonzele dudane ikakhulu ke lamhla njengoba sikhuluma ikakhulu neaudience yebazalwane emabandla lesikhathi lesibuso vele siyaye sibe nako ukuthi bekunene asibambisane ikakhulu kuyo lendzawo ukuthi lalapho sihlabe sihlangane khona azimane siyishinzawo ingcono kunayitolo. Bakhona ke bazalwane lengeke ngaba mention la emoyeni emabandla lo uyaye kukhanza ukuthi nabahlangene ubona nje ngokuthi lendzawo isale ihlobe baclean baze baclean nalaba bakukhanzile. Siyakukhuthatha lokho kakhulu nalokukhutsata nje ukuthi emabandla libandla nalelo bandla ngiyathi ukuthi kunemfula lena khele eduze nawo kune community lenikuyo be part of the local action nisibazalwane. Kuyaye kube buhlungu nje ukuthi utawukhanza kunelibandla lisondo lihle la nawuthi uthuthuwelela lamfuleni sekune dam site. Singakukhutsata nje ukuthi abantu labasha
ngisebenzile kakhulu nabantu labasha in my youth days ngabakhuthaza abantu labasha labasema college ema university likakhulu those in the Christian movement ababe part of ema local actions la khutsata kugcina kwemvelo clean up campaigns, tree planting campaigns, ngilokunye lesitabe sikusebenza nje lokhu kuleminyaka live libeke target ekuhlanyela 15 million wetihlahla singafisa kubambisana namabandla sihlanyele tihlahla sisende ama clean up campaigns sibe nema programs nje la tawusenda sibe active etindzabeni taka environment libandla likhona ukuthi lingawasekela emabandla. We have worked with some churches ikakhulu lawo la khuthalelako lokho ukuthi tindzaba temvelo dihanjelwe embili. We want to invite all denominations and churches in the country to partner with us. Ngiyacela babe ngenxa yesikhathi usale uvalelisa yena umlaleli. Inhlanu enkulu ngiyabonga amasuku ngibonge nemsakazo lomkhulu weVOC nabalaleli nebaholi njengoba basilaleli nje lamhla silibandla leSwatini Environment Authority siyabonga lesitokcela lamhlanje ukuthi itandla tethu livulekile nyalo nje sikhiphe i-call for proposal through the Environment Fund lapho khona sitawu khipha imali sisekele ema projects latabe endiwe emakhaya ngaba i-project ekuvale ematete ekuvale tindvonga yadotibi any project lehambelana ne-environment. Communities are invited to send in applications. Ema applications avala mhla ka 16 April, so singacela ukuthi niye kule website esishito www.eea.org.az thole ama form noma uvele e-office kithi embaba nithole lawo ma form nifake leto celo sema communities sikwadi ukuthi sibone ukuthi ningasekele kanjani kusukumisa ema projects la hlose kuvikela nekuprotecta i-environment. Siyabonga kakhulu Thunda Batho. Siyabonga mlaleli ihlelo temvelo Swatini utawuchubeka nje ulithamele onke malanga ngalesithathu nga-11 kuya kora past 11 ulithakasele emlaleli uhlelo lwakho lomnanzi nginsiki ngwakamasuku sibongo ngithi kulalela lokuhle etinhlelweni leti landzelako.